Kaçta gidiyor? Kene ka appointment ya fit. Kami tinggi pun boleh ampun kita. Mau kene kisan mosa. Kay wede di by president Biran Singh. Oh ya. Biran. Tahan setiap mah. Biran Singh kata Duduk di. by president. Nggak lama saya mesti. Hashtag. Ya piru iba Biran Singh kasati lagi ya piru no kung by president yo ka mau kene manda. Kisan mosa. Tanya secretary Mbak Wan Kram Kupar Mukim. Tanya piru lagi kung secretary yung ka mau rekening manda kisan mosa.